I pored ljudi, dobro što se zove Time for Kids, Đorđe, i danas, kao što možete vidjeti, pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi, a to je 5 stvari koje verovatno niste znali u League of Legendsu. Inače, ljudi, ovo sam dobio inspiraciju, zato što sam video da na YouTube-u dosta prave neke videe kao to isto samo za Minecraft, tako da i mislim da bi ovo bilo baš dobro da probamo kako će to raditi na Balkanu sa League of Legendsom. Pa hajmo krenemo od prve stvari. Prva stvar je, ljudi, da li ste znali da 2009. godine dok je League of Legends još bio u beti, mogli ste u stvari da kritujete turete, da. Znači, zamislite da je to sada, na primjer, tu i sada lupam da je Yasuo tada izašao ili Rengar ili tako neki champ kojim se builduje krit, ili na primjer Yasuo koji bukvalno skoro automatski dobije 100% krita sa itemom i malo i bukvalno bi mogao da ruši turete odjednom i svako povećanje krita koje bi se dobijalo na turetu bi radilo na turetu i ono bukvalno bi uništavao turete iz 3-4 basica, bukvalno. Tako da, bilo bi veoma OP i tako, na primjer, lupam sa nekim AD carryjem da ste buildali critical, lako bi uništavali turete, ali to su izbacili zašto su videli da nije baš balansovano, logično. Zatim imamo drugu stvar, a to je da su u suštini same sezone u League of Legendsu trajale mnogo kraće, znači trajale su bukvalno po 2 do 3 meseca i jednostavno je bilo veoma čudno, na primjer zamislite 2 meseca traje sezona i onda su imali presezonu koja je trajala na primjer 2 do 3 nedelje i opet sezona i nije nikakvih promjena bilo jednostavno. I samim tim je bilo više nekih kao turnira, jer na kraju svake sezone bi se dešavalo da se bore najbolje timovi iz tog tadašnjeg vremena, tako da to bi bilo i sada zanimljivo, bilo bi nam malo čudno da se naviknemo, znate kada jedna sezona sada traje godinu dana, jednostavno kada prođe tih godinu dana, vi mislite kao sad će neke velike promjene, a inače ovdje je bilo 2 mjeseca, nema nikakvih promjena, bukvalno kao kad nama prođe koliko, 2-3 peča, tako da to je isto veoma zanimljivo. Sad ljudi, idemo na sljedeću stvar, jeste da se isto u beti League of Legendsa pojavljivala jedna zanimljiva stvar, a to je da bilo je moguće da se bukvalno minioni regenuju, znači kako je to urađeno nemam pojma, ali znači preko vremena ako ne dirate minione oni su se regenali kao vaši healthy, možda čak malo i brže. I onda su oni odlučili da jednostavno to ukinu i to isto da bi jednostavno partije se brže završavale. Zamislite onaj veliki counter minion ili kad im stavite onaj banner of command, on je trajao bukvalno, nije mogao da se uništi, jednostavno bilo je preopil kad uzmete baron ili tako nešto. Zamislite da je to sada tu, bilo bi veoma teško. Sada, koja je ovo četvrta stvar, ja mislim, jeste da određeni čempovi nisu mogli da koriste sve summoner spellove. Sad odmah da vas uvedem, na početku League of Legends je bukvalno bio kopija jednostavno Dote, to je činjenica, ali su oni odlučili da ubace te summoner spellove kako bi se malo razlikovali od drugih moba i od same Dote. I sada kada su oni ubacili te summoner spellove, prvo su razmišljali kao da bukvalno ne može svaki champ da ima svaki summoner spell. Naprimjer, bilo bi mnogo teško da vi sada bez flash igrate Lee Sina ili tako nešto. Mislim, mnogo vam je lakše da igrate sa flashom. Ili, naprimjer, da ne morate da pikate na Nasusu flasha, da ne možete da pikate na Lee Sinu. Lupam, sada dajem primere. Ali bukvalno ste morali da pikate te summoner spellove ni jedne druge. Tako da, eto ljudi, to je isto jedna zanimljiva činjenica, ali opet, kako kažu, svaki summoner spell bi davao jedan mali advantage u nekom smislu. I sada ljudi, peta stvar je jedna od meni najzanimljivijih stvari, ako bi, vidjet ćete verovatno na ekranu klip, ako bi ukucali u shopu tons of damage, ja mislim da ću vam napisati u editu, ako ne vidjet ćete uglavnom da, zašto bih pisao. Ako napišete tons of damage, bukvalno vam na ekranu, to jest u shopu kada napišete, izađe Trinity Force, tako da oni su verovatno razmišljali da će Trinity Force biti item koji će da daje najviše damage, znači ukucate tons of damage kao tone damage-a, tako da to je isto jedna veoma zanimljiva činjenica. I eto ljudi, to je u suštini bilo to što tiče ovog klipa, vidimo se nekom sljedećem, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite jedan like, ako niste nema veze, tako da nadam se da ćete želiti još ovakvih serijala, ali vidim da je sa Minecraftu popularno, pa ajmo da dignemo i League of Legends, tako da vidimo se nekom sljedećem klipu, ćao.